Just as the government have taken all possible preventive measures to fight against the global pandemic COVID-19, we the citizens of this country should also follow the given authorities' guidelines. And the best way to do that is to start by staying at home with your family and be safe. Preview. Nation lockdown asai kereng along Diphu rong supi along kapang thera sai kereng. Jakhlabanda police atum aronre horke jora di malom kakurugda. Kaprega state along pen met hang rong kichewang atuma phan radatum kapang thep pona kenang son. Karbi Anglong life arni tilia berta long pen lisami Julie Bipi nonarjuik tha bertang ton pen. Sominda radang along corona keso nangkang dang bom pen Bharat adet along anta nang lisi keso kijum ponchikali aphi ong keso aphai nang bat ong bangso pen ajok India Prime Minister Narendra Modi ahin pen det pi adang ni inquira isi mate hithi rui thoma pharman lockdown ke pha pini anke nini plengtang lo. That be adang lockdown nini ki plengari District Disaster Management Authority Maipu Anparta Karbi Anglong Administration ahin pen setame kedoan hithi kulat kangkirpon eja phansi pachinipon Nasipini aprangsi Karbi Anglong ahin phi Diphu rongsopi along digonto terondo alang lipen arjupon senang digonto ni inquira isi that be adang lockdown along Diphu rongsopi along koso nang dengansi non ke dobom lo kedamtang telepon di pai Inkoira Horni Det Pietang Kangkir Klak Hukum Pidera Pini di Kurong Supiong Stame Coronavirus Akiso Kepang Dang Dede Dia Pura Iti Diphu Iti di Kurong Supiong Basing powder Sen di mix Kepang Huyalang Iti Jo Kepang Thiri Pan Abom Lo Nonang Letum Teknologi Non Letum Tobom Lake Abarim Dr. Jontorong MP barim Dr. Jontorong PMC ahem adungarai lang sinon petrol pump along kami lang blessing powder ben ipanghui tangalang apom lo hal itu lain ka nili camera person rosonan sevan tuningi itu malam lo halapu lang ke apom blessing powder lang ke apom hai tabe maklang mangka lapen non nili tum upie potsi la solang ke apma nili tum itu municipality board chairman Rakro Vanstame Nilitum Teknilam Aguponji Rakro Alangli Sitame Alangli Diphu hai Chilong Kepanghir Dirji Lapen Lahai Bemara Pipa Vedaji Keso Pipa Vedaji Pura Alangli Mithang Same Saike Klembom Hudalang Mita Chalang Hunsi Nasi ke klaim ni ke dam nahi lang istame than pare dumbom lang chari dumbom lo hal tum thengong je alang li rakho lo pula lang ke abong istame alang li rakho chelang dumbom lo India Prime Minister Narendra Modi hin pen det piangkang coronavirus akiso kepang dang dere ji phan la pen ke cepat jog ji phan ke dam tang telepon di phai ingkora khoni det pi kangkir klak hukum pidera thi di purong su sistem ni lahai akiso ben Kepang dang dede jiba ke cepat jogi fan pura blessing powder ben kepang huela kiki jo abom lo lasi kopi posi ke aba non nilitum arjuing tu Diphu municipality board chairman akha rakro fan ethethini alam klar dak ben rat fan apa chini fan ni labangso asai tiklempon labang kini di rumhan
Karbi Anglong Autonomous Council Chief Tuloram Hangsana Pingkata Tengpen District Administration Diphu Municipal Board la pente Diphu Greater Diphu Bajar Committee Singum Petron Sinili Tum la Bangsa Sai Deng Ponlo Bangsa Sai ke Deng Nangkok Tepithe Danglo la coronavirus ko kesu corona ko kesu pandang ni dia phan la pente kadok we kan thil et tibi thai pon sini tum la sanitation program anglo la pente kadok we Diphu town Bajar town nanda din tum la sai bang yang ponlo sakha ne la swalang kar sibam kadolo la pente kadok we rat mata ni li chuning ring tung ilitum uthir et pen dunangji la pente dung rai rong tom hemrai stame pangthir edi phansi Choropar lo diganto terona phan Diphu rong supi along kangkira puthak kapachinia pop non Diphu rong supi along corona ke sopen ke jokwanja phan pura Karbi Anglong Autonomous Council District Administration Diphu Municipal Board Chelangsi rong supi angkang along setami order la kadu kabe kapangri ke thana long onlong lo western setami ladak an ke lang kapisi pondo la se ladak abangke non mat ke dapat income jin ason si ladak pondo la pena so symptom abangke ladak non mat ke kine pondo abela la pen la kadu kabe asitami ke lang kapisi kadu kabe an pen non income jin ason si tek pondong lo non ma dead pi adang lockdown kapang dang along hamren rong supi along setami monit kacheleng ke thek ponlong le de ja phan District Disaster Management Authority ahin pen sideng pon bomlo lapen un an pen district hini arara tum setami sarkar kapin khat ateng pen kroidun ra methang ahem arlo along kache dorep ja phan si Karbi Anglong life ahin pen setami rara phan kachoning ri pen pachini pon Just as the government have taken all possible preventive measures to fight against the global pandemic COVID-19, we the citizens of this country should also follow the given authorities' guidelines. And the best way to do that is to start by staying at home with your family and be safe. Somindar adang along coronavirus abor kangdang plut apor hutsi jakla bandha along police atom aron repen hor ke joratom aphan kene আৰু লগতে যিসকলে আইন অমান্য কৰিছে তেখেতলোকক বিহিত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু প্ৰত্যেককে ষ্ট্ৰিক্টলি এই কথাকৰ জনোৱা গৈছে যে বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশতে লকডাউন অৱস্থা চলি আছে এই অৱস্থাত আমি যিটো মহামাৰী আহিছে বা সেই যি মহামাৰীয়ে যি আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আছে সেই মহামাৰী যাতে সকলোৱে একেলগে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰো গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যি আহ্বান জনাইছে প্ৰত্যেকে ঘৰত থকাটো আৰু যিসকল লোকক কোৱাৰেণ্টাইন অৱস্থাত ৰখা হৈছে তেখেতলোক কোৱাৰেণ্টাইন অৱস্থাত ঘৰৰ ভিতৰতে আছে নে নাই সেই কথাষাৰ নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণেও আমি আছো আৰু সম্পূৰ্ণ News Desk Report Karbi Anglong Live Karbi Anglong aradato methang ahemaret kachelana ponja phan kaprek along ri along kachongda dam nanga phai dupi khangjang bang sopen ajok non ka pheri meme corona ke sopen kachepa jok ponja phan pura aka hilo kachongda dam pen methang ahemaret kachebanga phai nangbat bomsi thek ponlong lo rong arlo along komadne aka hilo kachongda dam pen methang arong methang ahem kachebang do pulote tongse kop pen halabang so abang phua phan hem pado joy jera adung het kedo se kelanga hem along se kachelang dam lapen nikrep lian methang ahem along kedo joy jia phan rong araratum lapen rong asara hin pen pachini dam si kimeji lason si jirikindeng hawar along angtan kachongda dam abang phua tum penang an longpon lo laso ang bong pen bangket nepala der pen kebang bang hini manipur pen kebang lapen inut bangalore pen kebang pangrumpet pen bang kre ke thoma tuma phan medical abitung lapen police atum chelangsi ahem ahem dam pen nikre plian methang methang ahem kache duklip ji aphan than pare dekang bosi medical asai khia tum pen birtanang pachini akenang sor News X report Karbi Anglong Live Piniar nitilia berta ke lo ponsi kang toniklo dome thakme kardom